Gdje? Evo sam ovo. Može 6 u prvi klub. A? Koji jači? O da. Vidite kako pobogu. Ne može barke cariti čovjeku. Pa sad piše. 40 kuna. Aha. E tu je isto na tebi. Iako ja cijelo gore. Izgleda mi. Pošto je pušćan, da nije vodo. Da nije vodo bio bi teži. Bio bi teži, da. Ma da. Ima vrat. Oj kako će on imati vrat, nema on još je mlad. Koliko ima? 4 godine? 4 godine. 4 godine za to. Mandića, onega pjera. Mandić? Da, Mandića, on je... Da li je slanjače odakle? Gore iz onog drva. Gdje je pobijedio kod... Kod Mehme Pajića prošle godine, gdje je bio? Baš pobožno. Pobedio Remze Džavša. Što ćeš od Bika? Samo ubio ga je mi, jedan ja i... Jesmo se ti dogovorili za pare, babo ne brani. Ti ću doći po njegove pare. Dobili su pare jučer, rekao, 50.000 maraka. Stavimo mi medanju na vagu. Aha, evo tu. Koliko bude imao kila, toliko dobiješ maraka. Moram tako? Pa može.
Znaš koliko mi para moraš dati? A prodaj ti njemu brizu. Moj blizu. On kad slika ne sku, pomoće Marku jevo je ti svijet. Kako ja bio u Sloveniji, ima 20 godina. Neki kit, sad slika svu, ja tamo kao niko, euro, taj euro je, jesu euro. Euro, kurac euro, ma njemačke marke bilo, kurac od marke euro, ja. To ti je mirna koji janje. Znači janje. Ne može